hapon guys. Nanato ang solo mode. Plus partner niya is gear RTA. Ano eh. Single coil lang, tapos 50 watts lang akong gamit. Solo 100 watts ni by Aegis Geek Vape. Watts Clapton na ako gibuild rin 26G nga Franklin wires. Sa nangita o Aegis solo ang available is black lang o camouflage. Yes, click on. Available na siya pa. Ato na mo dure. Bye-bye.